ngasi ayu fongkiba tongan manipuri sifongsing amasum thokiba thawdo wathoksingi maruoibi I pausing khongasaraga manipur top channel gi maikedi myamda thamjagi ahanbada manipur da disturb area status December amada loikhibadagi makhatana sangdoktri Nagaland gi Ministry of Home Affairs na apaspa makhatana thamjali Impal municipality na konba assembly segment taretagi apaspa lakthokraba tungda lemhoriba manipur gi mafam punamakta disturb area status thamjenduna lakhibadu saliba December amada matam loikhibadagi laingakna makhatana sangdoraktri Thazaba yaba mafamdagi phangwa pauna hai disturb area status asi sahi amagi oina thamani aduga masi sai khudingi nauna yengsilaba tungda atopa sahi amamu sangdokpasani adubu manipur gi oina kumja english ngani ga kungi December 13 ta phangkhiba state cabinet na Impal municipal area gi assembly segment taret asi natana atai mafam punamakta makhatana disturb area status thambagi ayaba pikhi hairiba ayaba asi sai adugi December amadagi haukibani Manipur gi oina makhatana disturb area status asi sangdoke hairagadi state cabinet ki mifam ama pangthoklaba tungda atopa sahi ama natragana tha taruk sangdokpasani adubo handaki tanpham asidadi disturb area status sangdoknaba state cabinet ta puthoktuna khanakiba leiti amasum makhatana extend tawbusu leitri pausina makhatana hai karigumba matamda state cabinet na disturb area status sangdokpagi warep asi khara thengthana lauragasu retrospective effect hairaga December amadigi makhatana adum sangthabasu thengnaki tashengnamaki di asigumba laibaki oiba arubi issue asidadi manipur laingakna mangjawnana wapam asi cabinet putoktuna khanafam thokpani manipur laingakna disturb area status sahi ama sangdoksaragasu supreme court na pikhiba yathangi matungina tha taru khudingi laukthokpa yabra haibadu amu state cabinet Buthok khanaba sangi amasu laukthokpa yaragadi tha tarukta amuk laukthokhibasu yahali pausina makhatana hai disturb area status haibisiga armed forces special power act afaswa 1958 haibisiga punasatmine disturb area laitaba mafamsinga afaspa sanade afaspa si sanahanbagi order governor na thui aduma pu disturb area status haibisi state government khaktana laukthokpa ngamjaragasu Ministry of Home Affairs nasu state ki warep adubu namhatlaga adum sanahanbasu ngami masimak hauzik Nagaland state thokli hawkhiba sai kharada Nagaland state ta afaspa salaidunu lakli adubu state government na kumja english ngani ga taraga mangagi August 3 da NSN-IM ga framework agreement khuyek pinakhibadigi afaspa thambagi kanaba leitre haiduna state cabinet na warep lauraga disturb area status laukthokiba leikre adobo state na laukhiba warep adugi mayokta Ministry of Home Affairs na nauna amuk disturb area status thamjilaki handaktasu afaspa tha taruk sangdokpagi ayaba Ministry of Home Affairs na pikhiba leikre haina pausna pali marasida handakta Indian Army ki personnel singa Mon district mission taraga mari hakhiba thawdo dugi tungda afaspa lauthoknabagi akanbi iho ama hujiksu sathari Nagaland government mission miyamda ka hena suolli haina lauduna afaspa lauthokadabani haina demand tarakhi masiga loinana Nagaland State Assembly gi mifam December 10 kauduna afaspa lauthoknanaba anabu warep ama amuk lawdori tashengnamaki hairagadi democracy chatpa leiba amada Legislative Assembly gi mifamna warep lauduna afaspa lauthokraba tungda makhatana center na amuk namduna thamjenbasi fajaba watpani adubu mamangdasu asigum warep ama amuk laukhiba leikre mari center na amuk afaspa thamjilakpagi thawdoksing thokre hai Armed Forces Special Power Act 1958 ki section 3 na piba power gi matungina central government na Nagaland state ki mafam punamakta hawkhiba jun kunthra dagi makhatana thataru extends tawkhibani Haujiti North East ki state punamakta afaspa lauthoknanabagi kholau lakre amasum lanmi da henba matik mayai pisinduna misam miya parksana otpagi thawdoksing tholakpadagi human right activist na khongjang sangsinari hain spouse na phungdorakli atopa pawmana January angan masarukta Mikhal gi matam Laothoklaba Yai mathang saida pangthokodaribi state manga gi Mikhal gi matam January gi angan masarukta Laothoklaba yabagi thajaba leiri haina election commission ga naknaba pawgi likhuna mana phungdorakli state manga haibadi Manipur Punjab Uttarakhand Goa amasum UP gi election asigi sem saba
oina election commission gi team hayengdagi hauna state singna satun yengsinbagi khongsat hauragani an boina chief election commissioner Sunil Chandra amasum election commissioner Rajiv Kumar amasum Anup Chandra Pande Goa amasum Uttarakhand satkadari asumna stakeholder singa Mikhal gi sem sarib singa dukhanaba hek loibaga Mikhal gi matamasi lathokani hairi election commission Mikhal pangthokodori state singda update tawraba electoral roll January ama English singa kunga mathoida fongdoknaba khangan ki beleire atai state singidi numit asida fongdok pangamgani hairagsu Uttar Pradesh ki oinadi January manga English singa kungani thoida fongani so haidi Makasa tarapoina to papa man India the Omicron variant case yang kai ketere sukre malem gi leba khumfu hen bada sandok tuna miyam na mi paina ri COVID-19 gi Omicron variant ki case taraga tur Maharashtra Rajasthan amadi Delhi da nauna thengna ki bagalonena leba asida haujuk pawbada thengna ki bo Omicron variant ki case punna yang kai ketere yokre agency dagi phangwa policy gi matungina variant makhala si United States United Kingdom Israel South Africa na singba malem gi leba khumfu hen bada sandok pa thengnarabani loinana variant makhala si sandorakpagi sang wang haiduna World Health Organization asu variant of concern oina lapthokrabani ngasi numidang wera Maharashtra gi genome sequencing tawkhibagi results sing lakpada miyoi nipan amasuna variant asi positive oiba thengladuna state asida variant asigi case puna kunga nipan yokre haina pausina phongdorakli Makasa tharakpoina to papaw man India ra numit khudingi sei taraga nipan gi makhada leiba angang kuntraga mathoi masa mathanta siba thengnari report haukiba kumja English ingani kunda India gi oina masa gi sei taraga nipan gi makhada leiba angang lising taraga mathoi gi sahunga maudraga taruk mathanta siki sang asida numit khudingi leiba asida angang kuntraga mathoi mathanta sijari haina National Crime Record Bureau NCRB gi report singna hairi Union Minister of State Home Affairs Ajay Kumar Mishra na Lok Sabha da phongdokibagi wafam amada National Crime Record Bureau gi report ki matungina hokiba kumja English ingani ga taraga nipanda masagi sei taraga nipan gi makhada leiba angang samap lising mapan ga samri ga kuntraga matui masa matom to sijaki English ingani ga taraga mapanda angang lising mapan ga satru ko taraga humdo yamasum kumja English ingani ga kunda angang lising taraga mathuga sahunga maudraga tar masa matom to sijaki adomoinama sei esi goinadi masa matom to sijaki ba angang gi masing asi puthorak paritri Minister na hai masagi sei taraga nipan gi makhada leba angang sing masa matom to sijabagi sang asi hanthana na education ministry na manodarpan haiba web page ama haudoktuna COVID-19 gi waraba matamda mahairoi sing oja sing amadi imung manung singda wakhal amadi pukning gi awaba sing thengnanaba tuan ba thorang gi makhada mateng piri web page asigi khutang na pukning wakhal gi awaba sing ko ohanbada mateng oigadaba video poster pawta amadi thorang thoksil kya uttuna khangali hairi masigi mathakta National Council of Educational Research and Training NCERT gi maiki digi su NCERT Counseling Services for School Children haina kumja English ngani ga kundagi haudoktuna counselor saniga humdra henbana leba asigi tuan mafamda counseling pibigi thabak sathari Ayushman Bharat HWC scheme gi makhada primary result care center singda mental health care service ki package hable loinana mental neurological amadi substance use disorder gi operational guidelines scheme asigi makhada semle makhasa tharakpoina to papamna sex workers singda ration Aadhaar amadi voter ID semnana ba Supreme Court na khankhre constitution na piba fundamental rights sing lebak asigi mipung khudimakta fanganana bagi khongthang amo ina ngasi Supreme Court of India na center state amadi union territory singda sex workers singi voter amadi Aadhaar card semaga loinana phangpham thokpa sing hapaina singba ration sing phanganana ba pakta pikre Supreme Court ki wayel si COVID-19 gi laisatna maram oiduna awaba nanglaba sex workers singda atoppa miyoi singna phangliba ration sing phanganana ba tharakhiba PIL gi hearing Justice and Nageswarao BR Gobai amadi Justice BBH Nagarthan gi bench na satharaba matungda phongdokhibani PIL aduna sex workers sing asi masagi saktak se yaudrabasu phangpham thokpa ration sing phongadabani haina taksilakibani
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯩ ꯏꯪ 2013ꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯇꯥꯛꯁꯦ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯗ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ, ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯁꯤꯡ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯗꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ (ꯅꯥꯀꯣ) ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯗꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯖ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ, ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ 4ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯃꯨꯟꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯕꯅ ꯌꯨꯄꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯕꯨ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯌꯥꯕꯇꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ, ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯃꯨꯟꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯕꯍꯨꯖꯥꯟ ꯁꯃꯥꯖ ꯄꯥꯔꯇꯤ (BSP) ꯆꯤꯞ ꯃꯌꯥꯕꯇꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯆꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯔꯣꯝꯅꯤ ꯑꯀꯥꯂꯤ ꯗꯜ (SAD)ꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪ 2012 ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ SAD-BSP ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯨꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯤ, ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡꯁꯤꯡ ꯌꯨꯡꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯃꯨꯟꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯜꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯕꯇꯤꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯐꯝ ꯀꯥ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯥꯏꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯐꯪꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯍꯣꯡꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯪ 1912ꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯪ 1918ꯗꯒꯤ ꯏꯪ 1919 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯪ 1919ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯔꯥꯝ ꯅꯤꯋꯥꯁ ꯒꯣꯌꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯔꯦꯗ ꯐꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯟꯗꯤꯁꯤꯡ ꯋꯥꯌꯦꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯤꯡ ꯐꯪꯁꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯐꯝ ꯀꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯍꯥꯠꯐꯝ ꯀꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯛꯁꯤꯡ, ꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯀꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯌꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 104 ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯊꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯌꯜꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ, ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ 2022ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ, ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯊꯥꯡꯒ, ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯤ-ꯄꯣꯜ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ 15,597ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 9,799 ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒꯥꯔꯤ 6,939 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫
Matang say English in Aniga Kunganitoki Mars Taragamapan Pawgi Mamanga Mapung Fana Pumloi Lucian Gadaba Manipur Aruba Taraganito Shuba State Assembly election Gidamak Matautawa Taurang Singh SIP Electoral Officer CEO Manipur Gimakedi Leptana Pekalakpana Loishilakpaga Iruinana Mikhal Pangtokadoriba upon the Assembly segment Humfugi Manunda Tared Andro Kunganitoi Wangoi Kunguhumdoi Mayang Impal Kunganipan Tanga Kuntra Lilong Amasum Yang Kaiganipan Chusampur ST Expenditure Sensitive Constituency Sing Oina Identify Tauri Habagaloina Flying Squad Team Static Surveillance Team Video Surveillance Team Video Viewing Team Accounting Team su siamagaloina training tawri amasum team punamak asi election gi matam hek lauthopaga khudakta activate tawragani hari wafam asi SIP Electoral Officer Manipur Rajesh Agrawal ngasi maki Lamphel Patalepu office ta pangthoki papawgi mipam amada phongdokibani makasa tharakpoina to papawmana disqualification order Supreme Court na sana halaktabagi matangda assembly na bulletin thokre June Taraganipan English Inganiga Kunda Constitution of India ki Makhada Manipur Legislative Assembly da Lingliba 10 Schedule gi Tribunal gi Presiding Officer Oiriba Speaker na MLA Oibide disqualify Taukiba Nipan Lamlai AC gi KS Hais Biren Kungamapan Kumbi AC gi Sansam Biramasum Kuntragatare Kaksing AC gi Yengkom Sursandra Supreme Court of India da Waka Lubadegi Apex Court Sinatha Sigi Nipana Pirakiba Direction Amada Makoi Ohombu Speaker and disqualify Taukibigi order Dubu Satnahandana Tambagaloina Meter du Speaker da Tadarakibaga Mari Lainana Ngasi Assembly Secretary na Bulletin Part 2 number 68 Thokre Ngasigi bulletin adu Manipur Legislative Assembly ki Secretary ke Megazet ki Makedi ki Thokibani Loina Apex Court na Pirakiba Direction ki Matungina Athuba Matamda disqualification ki order thokluraba MLA ahum ki matter asi dispose tawna na bathabak paikhalakpani hari lunena hayemak matter sing asibu dispose tawna bagi mathau tawa thabak singi manungda mari lenaba notice sing assembly ki maikedi gi tholakpa yai haibagi thajba lairi panba yabadi speaker na disqualification tawkiba adubu high court challenge tawrurabada court asina upheld tarakibani haina pausina su phongdorakli Makasa Tarapoina Topa Pawman Indonesia da magnitude 7.4 yon yuakre yum amadi building kia amang atatuan kre ngasi ayuk nungalam dai de Indonesia da magnitude 7.4 yon haikiba akan mayuwa mana maramoiraga yum amadi building kia amang atatuan kiba galoina khudaki oina tsunami warning pirakpadagi miyoi kya imungda leiba kibadagi senthoknaraktuna safagadaba mafamsingda pulap punsinduna laina ki hari Yuahabagi Taudo Tokraba Matung Pung Anirom Lairaga Tsunami gi warning adu Handoki Labok Habadagi Akan Yuahabagi Taudo Duda Misimina di Tokide Adobo Minor Winami and Isoki Haina authorities in the Fundoki Bagalunana Leva Duda Tsunami gi warning later Haina Lautoki Bani Haina Pausina Sufundorakli Loshilak Poina Topamarueva Paukrana Prime Minister na BJP gi CM Singa Mi Pampang Tokre Welfare Scheme Sing Mapung Fana Pangtok Nanaba Khankre Prime Minister Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Varanasi da numit nini sumna kongsat pangthokiba duga mari lainana ngasi mahakna share lawduna BJP na sasan tawriba minister singweba conference ama pangthokre conference du da Prime Minister gi maikheidigi makoi na sasan tawriba state singna ningthina laingak sasan tawna ba masum sarkar na paikhaliba welfare scheme sing mathau tawriba miyoi singda yohonana ba akan ba wafam thamkre Mipamadura Prime Minister Narendra Modi na makata na matang sa ide Assembly mipam pangthokadoriba Uttar Pradesh, Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand, Himachal Pradesh amasum Gujarat gi Chief Minister singda BJP gi mapangal hena kangkat hananaba amasum leba asida BJP na sasan tawba state singda khwaidagi hena fabat laingak sasanado ohenanaba akan muwapam tamki Mipamadura Assam, Arunachal Pradesh, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Tripura, Uttar Pradesh, amasum Uttarakhand gi Chief Minister singsu saruyaki Prime Minister na makhatana Chief Minister singda party gi kadar singa nakna thabak tawnaba amadi legislature amasum party gi workers singi marakta toina paw fogdok fogjin tawnaba su khanki Prime Minister na Chief Minister singdagi makoi gi state singna pakhaliba sakot thorangi feedback sing sulauki
ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯇꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯇꯤꯡ ꯃꯤꯍꯥꯠꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣलिꯡ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯦ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯇꯤꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯤꯆꯝ 13 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯀꯦꯟꯕꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣलिꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯇꯣꯞ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯅꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ, ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯣꯟꯌꯥꯛ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯏꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯕꯦꯁ ꯀꯦꯝꯞ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯝ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯅꯈꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯕ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯊꯦꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯕ ꯕꯦꯖ ꯊꯦꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯅꯥꯏꯠ ꯕꯖꯥꯔ, ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯇꯔꯇꯩꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ꯫ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯋꯤꯛ 2021 ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯂꯈꯤꯝꯄꯨꯔ ꯈꯦꯔꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯅꯤ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯂꯈꯤꯝꯄꯨꯔ ꯈꯦꯔꯤꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯖꯤꯟꯗꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯗ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯖय ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯁ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯒꯣꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃ ꯀꯥꯔꯒꯣꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯇꯨꯝꯂꯒ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯕꯨ ꯙꯥꯕꯤ ꯌꯧꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯒꯣ ꯑꯦꯌꯔꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯗꯔ ꯑꯃ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯑꯕꯨ ꯙꯥꯕꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯥꯔꯒꯣ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯇꯨꯝꯂꯒ ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯗꯔ ꯑꯗꯨ UAE ꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯊꯨꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯇꯔ DGCA ꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁꯦꯖꯁꯤꯡ ꯂꯣꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯔꯒꯣ ꯀꯝꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯕꯦꯒꯦꯖꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯨꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯔꯒꯣꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯣꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯔꯕ ꯏꯃꯤꯔꯦꯠꯀꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯕꯨ ꯙꯥꯕꯤꯗ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯕꯨ ꯙꯥꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ SARS-CoV-2 ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯅꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯗꯦꯇꯥꯒꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯔꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯗ
Pfizer की वैक्सीन डोज अनि कापथोकपा मतमदा मसिन ngaktokpa ngambagi sangsi sada 39 de khakta oikhi adabo hospital admit tawbagi thaudokta di sada 100 ngaktokpa ngami hai Omicron ga mari leinaba data singsi haukiba November 15 dagi haukiba tang 3 fawgi manungda khomjenkibani experts na phungdokpagi matuina South Africa da COVID-19 gi anoba case lakpasing di sada maudra henbadi Omicron gi case na hai Case masing yamna hengalabasu hospital admit tawgi sangdi hengatri masina Omicron asi delta natragana atai anganbam matamgi strain singdigi hena mapangan soli haina scientist singna thajadi mamangna South Africa gi maruiba medical association amagi makoknasu Omicron na hanbasingsi manamamasu mahau mangbagi thaudok yaudi haina phungdokhi study sathaba matamda Omicron strain asidi hanjina su nabagi sang yamna heli haina thenaki haina pausna makhatana palli duga hojikoina di myam paus matang sa lusinjaragi amasum pathokchagi bda soikiba lanki ba kya yaus myam ngakpi gani matam gi maruebi pausing su myam da leptan update pizar kaina channel sagi mekedi gi thamjari and thank you